Sarkar pen puthot akimi SOP kapangdak District Roxian Total Containment District aphai keba Jurikindeng pharmacy along hor care kineplong Duaramla Revenue Village, Rongthamke Pratrogabaha, Arsigjit, Maikangi. Birtagalang bang pubang pidon upon set a minilihin pen, cardom pajuriglo cardom, Nilimen Samijuli BP, non arjita, Birtang ton pen. Asam ang kangpi along COVID-19 na keso apai, nangkebad bomasonsi, take one long bomla. Bang sojok, puthot Assam State Disaster Management Authority hin pen puthot akimi SOP pangdak pontu. Akimi SOP along Total Containment District long trok si anapai kebat thusi thek pon long. Assam Sarkar hin pen puthot akimi SOP paklang pontu. Bangso akimi SOP along district do anapan son thoman ke thak padupon. Bangso ke thak pon along district trok si bangke Total Containment Zone kapathik pon. Total Containment Zone District along Hontain Koirap, Plea Curfew Kapangdak Pon. Golpara, Sunitpur, Golaghat, Jorhat, Lukhimpur, Biswanat Lapen, Morigaon, Lalong Troxia District along Abanke, COVID-19 avur nonpu anta, Kijum Kavedera Jok, Total Containment Zone District Pusi, Hokpon. Arnigang Sampor Pai Po An, Sanghana Kulat Chotsi, in Pupon Chotpo. Lason si arnik ang sampor pai hini pen puthota por pai phoan curfew kaparo poncha district lake Karbianglong, Kokrajar, Borbeta, Nagaon, Hojai pendanglok kadu kave district Kritrok abangke arnik ang sampor pai isiansi hitikulat in pulong chotpo. Halapu West Karbianglong, Kamrup Metro, South Salmara, Majuli, Bongaigaon, Chirang, Udalguri, West Karbianglong, Dimahasao, Saraidio Lapen, Hailakandi la District Crazy Abangke, Arnigang Sampor Pai Popen, Putorada, Por Pai Poan, Curfew Paduponlo. Lapen Hitikulat do Anabangke, Arnigang Sampor Pai Pliansi, Hitikulat in Pulong Chotpo. Bangso Hood School College in Kir Etpo, District Angbong Kacheleng Setame, Kang Etsi, do Bomla. Asamarat do Anapanta, Max Kachiku Vergi Lapen, Sanitizer, Kachivid Vergia Pansi, Sarkar pen Hukum Pipontu. News Report Karbianglong Live. Pharmacy along Kopia Sonsi Kelongma Lake Matu Tachini Pami. Athe pharmacy pulote dowai daruan si long ponji puke nangli nili pendanglok rat detta chini. Bonta jirikendeng along kibipon a pharmacy along ke dowai le kelong chotkali lang ikta isia report. Pharmacy along si hor ke air ke jorpon. Rada tumke sokun e hut dowai daru ko chonam nang jadi malong si rada phan kapana hok de jason mate hor ke air ke jorpon thu. Munira che the kirai koma kulat mate pharmacy pura rada tumpen ke hok pon dimalong matsi munira phan kapati da prang jason ki bipon thu. Ahok jirikendeng police station ang kangarlu jirikendeng a hithelong kedo khokan malakar kitam tangning kaning koiso sia prangpen Assam Pharmacy Council pen thangalo mate license ave pinpensi dowai ke jor mate pharmacy biponlo ajara hin penle langdam pusitame jirikendeng arara tuma phanbangke keso kun e hut tebok het dowai longpon loga jo misenlo bonta pharmacy hempu khokan malakar bang Kiso kuin ehut kichunangja dowai chotle ke jor kalisi munira phan krep thur thur kapin chong det ahor ke air ke jor pon ronga jok kedam tang jakhong ni phai truck arnigang sam por phai truck simalom jiriken dengara ratum pharmacy long ludam paksi adimalong amat hor ke air nepdam cheklo Lahenlo Khokan Malakar. Bangso Hut Pharmacy Hempu Khokan Malakar pen kachethan ponatengke nimethang ki junjia phansi ke wan pusi ningje pon. Hala pura da tumpen ka ningje ponatengke Khokan Malakar pen Bangso Pharmacy long ajir ding klui pen joy pen si hor ki air jor pon bomlo pusi ningje pon.
এইটো মই লংকাৰ পৰা আনিছোঁ। লংকাৰ পৰা আনিছে কিহৰ কাৰণে আনিছে ফাৰ্মাচীত নিয়ৰ খাবৰ কাৰণে নিয়ৰ খাবৰ কাৰণে ফাৰ্মাচীত থ'ব পাৰে নেকি আমি ৰাখিছোঁ চেফটি ৰাখিছোঁ ঘৰৰ পৰা অনা যোৱা কৰা ৰাতিয়ে খাওঁ ৰাতি অলপ ইয়াৰ পৰা লৈ আপুনি কৈছে ইয়াত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সি কৈছে সি মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা একতাৰলৈ গৈছে আপুনি কি ক'ব বুলি বিচাৰিছে বুলি দিছোঁ media pharmacy se puro kan ardi ngopen itu marjulang lo jela so pharmacy long ke aron re bostu do ফাৰ্মাচী abang amen kasan lo pharmacy amen bang exactly ditum chi ne sita malakar buse than lo malaka amen bang apnar naam ki asile ki kokon malakar buse than lo sini tum ar jiding open khobor long lo amasi exactly mane sabut bang nitum long leder amasi pini abang ke dili methang amasi sabut bang ke deblo kasila sona tum asai lang no ke claim atum hana bang ke so dak pen inside pini buse ni Aron Repen Hork Erke Chora Putak Ragatum Pen Kokan Malakar a pharmacy in Hapon Cheklo. Lapen Malakar upon Jurikendeng police station along Ponsi, Lamhoy Pipondo. Lamhoy ki Pipona Tengpen case number 04/2021 US 270/188 IPC and RW section 51 of DM Act 2005 Lapen RW section 53 1E of Assam Excise Act 2000 ateng pen lamhoi pabonsi malakarapan hemkang sambing chau jirikindeng pen samsing inti karbiang live Kiramtang jakhongni phai trok arni Bhoksong Stadium a hemalong Dwaramla constituency along kidu Revenue Village aputhak arsik jit pen mai padupon Kiramtang ningkan plikebra trok Chonghong tet pen Dwaramla constituency ka parlu Revenue Village aphan West Karbiang long padupon longpo Lakhai Sidwar Amla constituency ke parlo Revenue Village Kadokawe Longthom Kebra Trokaphan Nogang Lapen Morigang Aduya Hoya Puthak Kithir Tip Kavedera Jok Havararat Pen Kiduka Siksa Puthak Penang Anbirta Lolong Klangpon Dedlo Bangso Puthak MLA Rup Singh Terona Hin Pen RDP Dunsi Dwar Amla constituency MAC Prabhat Chandra Taro Pen HD Minister Jogen Mohanarideng Pinpuralu Pipajir Damlo Pinpura lo Kilong ateng pen HD Minister Jogen Mohanahin pen RDP Ponsi KAC kaparlo Rongthom Kebra Trok Revenue Village Nogaung Lapen Morigaung pen Kache Hoilok Adim Director Land Record and Survey Thihek pen DLR and S upon Land Demarcation Lapen Survey Tongsekot Asai kapaklem ponje upon Hukum Pipon Karon alang itu pen tirap itu pen itu mahadak waktu jontak pun naplo dampen haldang ichilim ni pen itu namu ichilim ni lo itu dampen abang kelap kelon itu memorandum la 46 village kan rongthong ke trok arong aso arong apartment itu memorandum pidam pen hada memorandum pidam tapi itu jingki jingkitan lo la pela so memorandum lo itu la pitima documents gitu laso documents la itu madak memorandum from jundap lo la alang li laso documents lang depen alang itu secretary Pancihang secretary bang siaku isi na to lo je na memorandum bang itu receive lo apela so memorandum bang non nil to secretary to Pancihang ko so secretary pensi apa to alat kalkulo lo se hal so ting sia itu bana do na HD Minister Jogen Mohan Morigaung Nogaung Lapen West Karbianglong Adisia Tumpen Maing Nisi Karbianglong Autonomous Council ke parlo Revenue Village Thomkebra Trok West Karbianglong ke parlo Longpa Media Phan Chingwai Pa Tepsi West Karbianglong aphan Pajirpong Lasiningkan plikebra trok angbong kanghong pen non kapichun jelong Havararat kai keta chirok tok pen do ana sai setami kachirap chitu dunjia phan MSC Prabhat Chandra Taro hin pen chuningri pon lang hala solong sami lardak pen sonsoni kiklem kapori chetong dunai chumri dunai pokam sai kam semel tu chiping khat pon la soting si ajir dingklui la elitum district kilong 1951 aningkan penitum council kilong 1952 aningkan pen la pen 1975 3 September sa Assam Gazette kilong pen kudamelo bulutangte Assam Gazette pen kilong bule 46 year ningkan tiket trok ningkan lo itu jila kilong bang ke ningkan trok sikep rai silo council kilong ke ningkan trok sikep ando lana dir ding flui problem dalam larar tum kacong hong ningke paning ding dan ajok pinia bang ke bicun ang theklo
Labangso sai ki chun kache hok nang jilake duar amla arat det kalisi West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong arat do an luputa taru asang hopen jong pon thu bang apor mi hut parnesi Jugen Mohon ko alang li ilitum State Cabinet Minister Revenue HED lapen Guardian Minister alang li bang hut ilitum MLA ke hai dak bisnong butalang so MLA ke hai rucin talang ke hai lapen ilitum nengjitenai ching honai Garbian Autonomous Council CM tuliram hang sar ke hai lapen Revenue Department yem alang li omortis ke hai alang litum so lambang nili ha pinanganar ni penstami hai dundera pi ahu da apor pen ni pinangan ningjedun dulo labang so lambang apen seson nolong sami so lambang ni chuning ridun karjudun ta pedupon lo lahai pen najok ardina pi pen alang litum minister ke mangbun arjudun pemi aso karjudun pen amat bang na pichun pinai polang tumbang chingwai pemi ajok chugidam tarik ini bang ni litum minister lo pimpura lo pen chelo aswar ni pen kidu anak documents tamin litum hadak submit kan bo Hamren Pentenia Ling hi Karbi Anglong live Khatkhati Police Station AOC Moblik Kapatir Pipon Pen Arnivang Ason Thak Thak Tovar Pialong Kiri ka Khuruga Sai Kideng Ahut Lin Ing Koya Gancha Kinebdun Long Karbi Anglong District ang bongpen aron re sai jasemet hork air ke jor kang hupen chenglok break jam kang ri kang krang hormu ke jor kang huana thu nongnam kache thang nai laki Bokajan sub division ang kang kedo Bokajan pen Khatkhati habar malom henlo Labangso habar long kang ri kang krang hormu jasemet drug sa biha ke klema bang phuatum do pik pusi police atum setami do de sang se sai cheklem rinti bomsi penang ana bang phuatum aphan kinep kang nang ta aphai do piklo Bonta aron repen asai ke claim lapen kangri kangkrang hormu ke jor mate abeha ke claim abang phuatum kapere thek thedera jok arnivangta drugs heroin lapen ganja beha bang ington tedera sonsi theknun long Labangsong thek lake pinile thot setame Khatkhati Police Station OC SIUB Moblik Kapatir Pipon Towar pi kirika khuruga sai ke deng pona huta ihuma utwalong lining koi so se ganja nebdun long check lilo মোবিল ভ্ৰমণ এটা নাকাল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ কৰ্পৰেটে তো প্ৰায় 10টা বজাত এখন পেচেঞ্জাৰটো আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ য'ত আপোনাৰ 20 কেজি গাঞ্জা পোৱা গৈছে আৰু ভোলা পল নামৰ এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বজাত কিমান ধৰা আছিলে বস্তুখিনি ছাৰ 20 কেজি আছিল গাঞ্জা বজাৰৰ মূল্য কেনেকুৱা পাৰ কেজি 10,000 কে হয় Bokajan pen Anand Terang Karbi Anglong live Peneng nangkiron akove aklim jongsi lana pami pen pareng thek pulote monenga bangke kove rong pharo hini ni pabat ponthupo lapen narikol aklim anparta limu rong pharo isi sose nangron thuji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kachechak tekang ke karchia son penta hemtun chipang ring un pojok ke AC pen RDP ponsi agriculture sai kamahin pen break jam ke karchia son rada tumaphan akira pipon bomlo La so join Lumbajong constituency ke perlu rong supi pen angtan ke dua tok anu ke dua rara tumaphan kangthur ponche phanpura ke e karchia nat kapachi hungdun thekja phan pini puthot langsoliat pen bor lang pher arara tumaphan kovia klima ke joy pen rondamlo Agriculture EM Amar Singh ti so pen kachepahem pupon ke ron mailong ke ACCM Tuliram Ronghang kaning je tengke ke karchia nat kapachi hungdun pen mithanga hemtun kachelana thekja phan jasemet Lumbajong constituency atokano ke dua rara tumaphan RDP ponsi lakrepli kovia klim panong kontanglo lapen bangso kovia klim ake joy pensi kirona saitame dengpon bomlo Lasi bangso kovia rongjong si lana pa mi pen pareng thek pulote munenga bangke e don rong pharo hinini pabat pontupo lapen narikola klim setame rong kep anparta limu rongta rong pharo CC pipon popusi CM Tuliram Ronghang lamchak chi pipon bithi thang Lumbajong hawar hadak bithi thang idea nil tum ron niglo ni tum adon 3 survey lo mondol committee la ben ke village committee village development committee VDC bidahan se tumake hai tumhan pa survey lo je Lumbajong consensus det si rong bharu CC adon busitame il tum party dhom jipu pe pin pen lak kripli aku eklim nangji
legacy ini kali selalarak lakre pria kuwe klim da menang tum phan ni tum la non la sochik longbong arong tin ka pile aje phanil tum Karbeng Autonomous Council Agriculture Department pen Omor Singh diso ke hai penalang tum jesik poniglo Lasong tak taksi lang bi ke teng meme dim anke ake joy pensi lang bi teng pipon po lapen lang okasu kapang reng japan John Suri pho ake joy pensi kera pachir pon poputa KACCM tulirmang hang lamchak chipi ponsi komania tumjong si tractor power tiller ke nam japan aning ke hang bang do pulote KAC pen achitim an anam ram tung jiputa ningje ponsi kapapi dun hu por lang pher pen lang solia da hawara phanta kapaching thur pon japan municipal board ke seng pon japan KAC pen chiparai pon tang lopusi KACCM tuliramrong hang hin pen radatuma phan ning parong tekan na tum rongi rong thom chelang pen power tiller jong si na tum nangi pulong te subsidy ta me 80% bodi subsidy और 50% सब्सिडी की जो ना तुम लोग ये पावर टिलर से आदर लागनी पुलों ते लागे सीने तुम चिपी जा चौकलो लागे सी बाकी नहीं तुम कर बेलो तो नुमास कॉन्सिक्वेंस ना टिपी जा नहीं तुम चाकलो Mayalong MLA Bidya Singh Ingling MAC Ram Singh Tumu Pentanglok Penang Anman Peng ke do tum chetong do News report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Pini prime time abirta ke lapuan si kan toniglo